Iji ni Wero TV. Mbere nkiathishia kona ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatanira about tukintheto cia Wero thaa mwanja atie tariki 5 mweri wa 5 mwaka ya 2022 beto wini wa King'ero tukiambiriria ni atikiriga ni gikuyiri ni nje mwenture ya rwarera wandi ni arwire rwarera county ya Miro nyuma ya kioro kimwe kirabarenja kwa kaida ga kiumia kimwe koboka na beyo kinya fiti 20 bambiriria kuona mindindi minene irabate kumenya yomba kwithira yambiti ko na mbere ya inyabare kia kurita mindendeo rwe ni rurambiririe kuma kwo na muthiene kioro kirabarenja kia kithima ni unto boriaretie inya kurbantere ubakio bate kumenya mindendeo ni ambinare ndi barombete atalam bage sayansi kana atalam ba museum kwetha bage kinyantereo na obonera ndetwe unonto akarintereo ni boyuri ne kerigaro kana ne bariarete ya burato kwire mwandiki wetu wa ndeto kumantereo Mawira Kirigia kirigani kiumirite nture ya rwareta gicona kiburi na bone nyuma ya kioro kiranje mwerenjaga nteru giukinya kwi fiti 20 nyuma ya kura ngomango inene mindindi minene na itikwereka irambirire kuma kiorone kiu na nyumene kioro kiu kiuma ruji gindukira kibatigite na kimako gikinene twambite kura fiti bwa gintu fiti 10 igaki twegothiria fiti 10 no twakara tukija kwaziria no mbera eno tuba mantu ya maguri ya mbeza toya twarariria no okinya na una ndia kinyeria muthetune okinya mbuga gintu fitire na ukinyite ciathe buru na fitine 20 ne thirira mindi ndia mbera kwi mindi ndia kuona tigarite mwanka rigo kwa kero gikarite gikirira gikarite ntuko muno inyinge tutamba gukirikira no ndi turenda muntu o wakikisha mantu te mantu ja gwikirwa indi gurwa ngo bikuma ariku na kinya na ndi biri okuti abithiri bite bya mwicho binge byende gurwa na uo na bima muthetune ndi guru sana anto tombe tokire nyarozi kioro ke iga kontenja irwa kyo ke kwenjwa mbere buru iki ambere kuma iga reu riraitwa kyo kinyira fiti 20 ira twambeje gwita maendende ja kutwara kwera maendende jambi tutekwera wakete maendende janjo kana ijambi timbi monka kya mwicho kirinya kira kirejo tore karoje nyo twatiganirire akyo binyore kenderere kwenjwe kioro kiu ikukiuma muthetu ikuonere anto igukuinya na gukona ni kuinyi ikuonerie kiriga ikinene kia mindende ikumbuke mwe kitekwereke kaije into bikuonekania byari bino muno jabire bya tweresa wandere nyuma tukora nyenda ino sasi tiatura itekwerekera ne dinosaurs kanethera ne njogu kanethera ne antu no tu muito teka tukona yakere antu nenge ne biti ikuonekania ciari nyomo inene muno tutumba kumenya nigi ntukere kirigarite akuru wamwe na atori ba ntore u barabo turene na gukinya ngiri na gucionera kiriga kiu bonde baterewe kumogante to yu koinendi ndiguru ya garuka enwe intobire byari guru bya jokanthi kana acha gukaria ndwa mindende menene na mindende mingi muno tutikumba kwero imindende ya gintu kibi kiu kia kiriga kira twina kio na mantu jaraja turigaritie onete manja bukioro kikenjwa fiti 20 kikacho na kikaringo nya maiga kikamomoro maiga ndi mindende ya irungwa maiga na maiga tutekumenya nyamo kio ya mtoto ya bidira tutekwele ma mindende jai o wikiriga mono turigari mindende jau na kuringana na mwene njeje omwe na turi baraba yete antwanya na guciona nteto ya kiriga ni barombete ataramba mindende omwe na ataramba museum kurionga ntura ye nikenda baka bachonkone ya mindende na kuthiri ogwa bora butambete ntura ye bara bandira na mantu ya into bibi ba museum
Baombete kwejo tutegera batweresa into bibyari bya gitareko kinya tugo kada tukaigwa tukamenya ibya nyomombi kana byari bya gitareko no tukwetha kwira onto bomba kuthithia utabi nini eu bakathithia utabi gwo akamenya toigunya tuingo tunganiri nyani ngwa nganiri mbuga nteto ici kaija kiriga nture neje kwa itokoromba antu baba scientist beje batwere imbi antu kinya twito kuigwa turigari ndenero ire rwarera totona gintu jake ukae ni utukuona ikabi ile ayu yonde na gwatuka kwe mantu jange ya ndene na unze goro tutekuerawa tukuromba nandi kinya wana science bara bomba kuthithia utafiti no beje batone mariga ya ndene ire rorera ntura ya karembe baturaithire ba scientist batufafanure batwire imbiu ya karikite miaka eneu na imbiu yongo yenderete kenda nteto ichimbe githo ikariu ukiripotera Wero TV kuma nture arwarera wandina rwire rwarera gisona kebore mbeta mawira kirigia Ivo ya mawira kirigia tugiete na mbere ni ati arimi bamira kuma Murunya agicigone bunge kia Gembe North ni beyete amwe na kubwire gikundi kienda wishikire inya na wichiukiria kimantu ya giurimi na kinya biashara ya mira na inya kienda bakona burabaga kuma kengwataniro irerio ya kimira kia mira nibo kirirete atongere ni inya thirikari ikiraba kuibarete obachuira thoko ya kimira ya kana ya kimira ki kaitene kauba wete boba kawata mbaro amutongerera wa bonia na wende bwa kwithira kiriuka kimira kia mira mwariki wetu wanthe to kumanterera chichi kiene no tonga bwa kimira kie no atuthuranirite riboti kama tokirerete to tagorera ko raizi wote nangana kendo geta Somalia nane akonangera kendo yako kareta kanje kande bya acha tanire chelele uthetere mira no ntumira no yatuma wonindea uronge aria na mwana thoma babone arimi ibamira barabatwire entere echa Murunya kambo wa mwana ntora acha kube barabothuranite nekenda bathondeka ngwataniro iregatigira iba kuthina mbe na kwirungika nio ya kuthetera amira twa etaende kubwithia kithurano te sawa sawa boinde bariuga ati ithina ya mira yumanetie na thirikari ya Kenya yongwa wamwe na atongeria abaho kwithiro batie na abata ya gutethia amuntu wa mira thoko yetu irekinyiritwe mbureki Somali woni ntikira gwa kekinyiri mbureki nne mbua kinya waziri ogerera bari lare kutoyia indawire thirikari Kenya ne kinyirite muretu mbureki kwa uthinera yonthe batu turite tatu aine Somali ne Kenya tu ete nikatwe na thirikari eti utujali batu turi amiru na thirikari ye nikayo tuthura piu ke uturinga teke na tulipo tutukua naru atiri rietonera murunguro tora moyo ni ntuko inkaitierie twenga thirikari iji twanjire thirikari nge njaru tukiwa thirikari twete kwambiria thaiji muntu utego support mira kuma MCA weta mwanka president tutena ngwataniro nwetwi Raila Amolo Odinga kwena William Ruto bawi boto barathi ni yana barathi reke ake ba tutugale ni onde twandike moyu twetekanĩria acio athoko nthe fulani na fulani na fulani nyo twaita atia na ugwende twe mwakani igwa kuringa kura tariki 9 cha mweri igwa 8 bobaliga batiringira kura muntu atakiumba kwithirwa kibatete ya kuthotera mitha na kuona athoko yao kuma MCA kuma mwanga ma MP maseneta mawange bonde tungana tora kento kemwe turarie mera laini tureria merayo etera nondo bwarea kinyato twaborea bwa twenda na njere mera kinyato twabwenda mokayo che togothira pia itogeni otia kento kereo miunda yangu mwatori miunda yangu otia kento togwona nondo bamera kinyakura cia twasietera twasitayanerie kinyato teringa nunto gokwanda baweta ni kura cia to baweta nacio na batutayanerie twagara o antu batai na tokaria gatote antu bakenya batwe okolokera mireto anche ni eterwe kinya mira thai ni kwasi twanda kuna mpempe oteke ntonto mira itwaurokire arimba mire benyelekete na auko tia okete reu tiche boto me tiche ni tokombo kareka nonto ba madinando naku woni nkoromba tere ba bonde bakoromba itenko ba ntuko 20 tema loi totiri bakare thina batwe kethe atiu batu twakande twatibana mawa ntuko twaika machibana ntuko itekoraya tuite na kaunti emwe tuote mtu kakure nyao kumantere cha Murunya Gembe North Petan Class Chabari
Akongi naku ni ati mushiyo mweyu na anabani ni kienda ba okuroboa anthi ya miaka 10 kuma mwili akitheba turana thine nene nyuma yethe okuanwa inabo wa chuko kagita kara yana kuria chibitare kumanena nthetu eki ya omuntu awende bobo ya urokurwirete kya mubunge wekuru akaunti ya Meru no Felicity Nkirote na ringithetwe ni ontobo no tetheria mushiyo Nairobi ya kuria no ba wirani ati akalwamira ngarama cia chibitare chiana bakendo choka muchie omba kwithreba tungatera Felicity Nkirote biriri na rombete antobangi bawendi boboya kwithabagishu maire no tethia na bano ntukinyiba kwenda mathomo ya kwithra ya kiana Nani ontobo wirubwa kiao na kwenda otethia Felicity Nkirote biriri nkathere kumerire matete ke muyumba wekuru kaunti ya Meru na aliungirite nje moire na ana kenda bandhi ya miaka 10 bara batini na urawe sibitari na batina ethe ushumba buru kiri ubaguna buka inturene mwile wa dine ya kithi ana bairwira ome eunio dinera tukua tuina antu bate kumba maisha ngarama ya maisha ni tetie mbecha utechio cha wakanyumba decent house so wa elino kuonana bairwa ome mpione rimwe na rimwe kuomba kura na no kabare ome na kiriatori batongore twisibo munene onture ye mathia buru kinkatho na chuna muno kiri Felicity buru ni ontubo kuona kanya gauka kuliongera nje yeti ushumba ni ontu ya tori imurio batwiro kamata kuma ina mwene mushiyo areta sibitari withe atwina Madam Felicity Nkirote urakwenda gitikia women rep Meru County na agoya no tethi bobwinge munono kitwana to na nkuruki autwira mibango mingi irakabanga nene yanje nonto mbere nenda kuwa kitharimo kionekana ara ngwenje kuduteka na nkemwira ibwega inkumuishi wero kenguya kuduta na nkemwira ibwega kurukiendera murungu endelea muonekanira kamba je no chokeria murungu nkatho no chokeria mheshimiwa wetu incoming women rep Felicity Nkirote biriri nonto bakwithira rati nere yirire na etere kuingia sana tutumirite means chionde chio muria lakini manto akuria tutamurinya itari nene ria araigurwa ndetoe bwa manto ya atina chiume biile are uyamenya nango chogeria nkatho nonto boikwa kwino twina thina na tunyilekite ukayana ruwa tugua iboya kiriwe to amoinya kura chietu nonto bakwa kona twana tu muturio wetu atukiria na ina sibitari mwena kwenda mbia ngiri 12 siakenda athuranirwa kiu kina thina eyokaria twana tu ito mwesimiwa kaomba tetheri ukumira utethie twana tu no twagire inya kuria turie boya tumama amuguo ne antwane amuguo inya imurungu rekura atumama giana atugiria na riu ne kenda kurukia muri yo kiriatori Felicity na ikitewirane buru kiriatori bwa kuriangara masha sibitari cia mwe kuriu ne kenda asoka kiriana bawe turirwa kwigintu aburite kuria kenda aumba gutwika discharged tukathiatia tuone ate akuma sibitari kenda uma ya kumenyera anabawe na nyuma yobaguna na kantu ka kuria buka inaurite kinyabare bangi ba ushumba buru sokera mature nekiri utethia yabu atuto chiumba tuyania mwetu watanire ninjara tuye tuone nata tumbotethia family ina sustainable manner tuone kwethe biashara bomba kururirwa kana kwetha ni urimi biba kurima na tatumba batethia kenda bomba witethia nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Akongi na kuni ati wandi ya Mariani ni mwe wandi dhano deni ya geshiko bunge ya chuka kaunti ni Tharaka-Nithi wandi MCO oka itenekani Erastus Kinyura wisi kene muno ya Mbogori ni kuchiletia ruidiete keke MCA 10 baraba kwenda kuyokia muthigu yotongeria mwandiki wetu Wandeto Christine Wanjero na liunganiti na wandi ya kithunja mirandi ya yoko araniria na akarine nyakuthunja otombo baba mwe baraba kwenda otongeria wandi kene gichunje kia biele kia ronorora mwanya ntangurutano Chawadi. Ntangurutano ino cia MCA Mariani ni kushiritie antu 10 maria makwenda kwathago ntuguku Mariani ward kuringana na rekondi cia uringi kura kuma kithurano ni kithiru ina aringi kura ngiri 9,429
Wira wa MCA ndani ya bunge ni kuthondeka sheria, kurungamira na gutetera antu mawe, kuraitha bombia cia mungi igutumika na kwithirwa kamitini cia bunge. Nimbikarite nthi na Anita Karemi, umwe wa arwiri na ni MCA wa Korontwa. Tilo nandi nominated kurungamira ethnic minorities Tharaka Nithi County. Ndacoka ndona mbumite Mariani na ndona kwina gap ya utongoria. Koguo ni immediately nkunominitwo ni ndatonyire Mariani ndambiria gutetheria kutiuruka na miti ngitethagiria antu bara bena thina ku nontu tariu tukuruta wira miaka iri ni gwacokire gwauka gintu gitagwa corona. Mbuge igita ria corona ndathiurukire Mariani yonde ndariungira miti iria ina thina muno miti igana rimwe ontura Mariani wode ndariungagira miti iri ngitethagirwa ni CHVs bara barutaga wira na umaturani. Ariendikithia Mauntu Mama. Kwa mbere MCA ambatiri kwamba gwikala nthi na antu bae akabauria mbeca jia ukari nita budget ntu budget nyumba jetagira gintu tinakio no Tharaka Nithi gute there is no rule in place ya kwitikiria MCA thwena ena kit lakini nuje mantu kama ikaraga nthi makagitate makara no ntari ni bujameru every financial year MCA na nenkagirwa 20 million iria nkiruta na wira ura wi wondini ugu ni ngwitikia MCAs ba Tharaka Nithi bakanenkerwa kanyamu at least muntu enkithwe gwatirite akaumagira nako kiri antu lakini ngitewekera muukoni. Agasha kuthurwa Anita ankienda Mariani ikaratia enkanira priority Mariani bamba kuga twambe tutondekerwa ruji muntu tarigu kathi area simwe ta Nkobore Nkumbato area siuba kana itore na Kanthanga area siu ni very potential lakini ukethira area siu gutero jirwa kugitate gutero jirwa kulima na rujuru rwa kulima lulu kinyaga area siu ni rwa mbwiru mwanjate na ruomba kwethirwo na kuringana na buria tungwikari no wethire muntu ali ona roje itarimo kwa mweri tucoke tuthigie feeder roads alafu getho ni area ire tugukinyirwa ni masibitari tariu ugu tuka make sure tukurugura sibitari area na sibitari zietu ire jie akue tuka facilitate iketho jie na equipments na iketho jie na ndawa nkurukia muntu ethagira rimwe uriringirwa thimu thaa thita cia utuku uthikugira muntu Kanthanga kana uthikugira muntu Marembo umwirete sibitari general kana Isiara. Mariani ni ethagira kwina gintu tukunindi to invest na kio Mariani mono ni kithomo omba kwithira rimwe kambasari karia kakugaiwa Mariani kati kwigana koguo tukaomba ukethwa ketho ni MCA na kiti eta bure MP etha gwena kiti yae ngava ni membia nenkanira mbeca cia account gatuika na MCA ni agu chip in kanyamu akongera ketho ni ciana ikona basari nene ciana cietu itiomba kuma cukuru. Ndacoka ndatirimana na Franklin Kinyua uichikiene muno ta msanii nawe ariuga uu ukalaitha gontu ta Mariani mwenani wa urimi ti tulibainyiria na twina into tukiomba kulima na gontu gwetu kuri gontu alabo na gintu kiria ndicilagia na mbicirio no ndete kiria antu ba Mariani na kibatethia bari arimi ni twithirwe twina food processing industries gontu kuria twinkiomba kuruthekwe ni maembe walaitha ino ni miembe na antu ni bamirimite na matunda mangi tukathondeka kiwanda bantu twinkimenkireta kwa tukandivalu na njira ya juice mbere atwendagia kwe ni maembe mama tukamaira gontu kingi na kioke tuthondeke bantu bwinkiruthiro processing kukwantu ni alori no gikompeaga na gontu tabaringo landati ko twira gwa kile East Africa no bena oke ukugwetwa ne kwega na njuki jeku no torere no antu kaba kuja nkolo no ntu into jo bateme abakendia te thomo ugwetu kithomo ne giatererwe na giakinyangirwa ndi ni antu onto na tongoria bende twithirite twinabo batinenkerete kithomo kipaumbele ni nguona no ntu tutena njira mbega tugane ju twena jio nkajokia njira wirita ingi nayo nene sana make sure tukwethirwa twina njira ile ikumba gutonya masinani kubua ikuthondekwa ikugia malam no ntu tiontu baguti obomde nalo ni ontu tukaririkanaga kogu nenkuga ukiri utongoria bwakwa nka introduce gintu kingi Mariani Development Committee ile ngekara nayo then twaumau tukathija na matura egwe ni kanwa egwe ni kambongo Mkumbato antu bagekara ndi tukauga turenda turuthirwe gintu kina
nontu no atulete ng'ombe na thina ti ng'ombe ni iria nontu tukugia ng'ombe iria tuke aroiri mama macoka meringira ndebe na njira ciikari ntikulomba giti ndiromba wira ntu giti no wikarire gikaunika kana wikarire giti kia bagiciragia guku barutira wira pa mame giti kia MCA Mariani tutena inya gukiromba nontu athi giti MCA ri maanisha Mariani chagueni Anita koguo igetho indira mbuthu muno kunenkere wira nikenda mbomba kubarutira wira na nkabarutira wira nkibegananagia kuge gukinyira antu bakwa ba Mariani ntumagira magoro na nengari yakwa mbega nontu ngabatala muntu kambongo nenkinyaga ku na still kwina some few friend na ntuba kuigwa ne bakwenda utongoria ukethira ona ndakajia bikibiki nende icokagiria ngatho mono ntu ne bambira mwesimiwa mundu gatuka mate nini ngokwira bantu ana na gutege ntu akandimandiwa na maguta atembera mbikira ruyu ni gicunji kia mwisho gia ntangurutano cia wandi na ni Christine Wanjeru. Imwe ya Christine Ntuboro norurwa mwanya tuonekanya kunogokani andu ncokirete na ndeto nkulukio kathiora mitambo. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Yeah. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabutita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2 diploma na certificate in ICT diploma na certificate in supply chain management certificate in fashion design and garment making diploma in electrical and electronic engineering certificate in plumbing certificate in welding and fabrication artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi nankuruki nito jana courses ya kagitaga kue ya hairdressing na beauty therapy magerio jetu ni Janek Kasne na Sidak kenda kumenya manto nkuruki turinge thimu kurukira 0719 186-814 kana uturingire cukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitimbene tauni nene ya Meru njirene ya Mati Road. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance.
Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Tugita na mbere ni atia biashara barabete dakia na mbere biashara chioti mauni bakuthete kiraba kuwa into bibi nyagirwe ni anto bara berakia kuthalanira mainto yarayela we mutongeria we kuru county ya Meru Kawira Mwangaza abiashara babari woti utethio bonete nyanyuma ya kuringa riboti kiburithi kenda bomba kuri we into bio araba kuwa ibetete asara nene kumwanene kare iri antuko ya kiumia modiki wetu wandeto mawira kirigie na sio na njira enkinyaniro. Na raundi hii Keng'ang'i amekutana na yule mnoma. Hata anetieke. Ni ndiunga ya mujumba wa Ekuru kaunti ya Meru Kawira Mwangaza taunini ati mauntu kwithatu nthiru ndiunga irete gwirite bengi bakari wandine eu bakiuga yagarukire nyumene na gutwika ikaro kia marumi Kawira kiarukira bengi batongeria ario ngavana wa Meru Kirito Murungi na atongere bangi Antoni akwirombera kura kibwa ora kari bengi berigirite na antu eja kwendezera ciawe ni rumi aturetere kuruma MCA wetu tekaba kugambanira nwete kuruma MP na kuruma Kiraito na itwocio uria tubatu twa antu baburi Kawira Mwangaza agatiga twagira Antoni Mwankari na niki utikweja na kibao utwandikira mbeca cia ngapuro itacio icia Kiraito bakweja kwandika kibao ni aja ire kelele ya ndoria thera kan bishop wa rure kanisa au onto thera turombaira na novicheta bishop na ibwene ne mono akiomba kuruma mukuru au mbekia witethe oni ndakuwa ngavana imamba te mama irio ndra inyirwe ne anto bawe ito murungu baba bombailie no sauti ye kwechoke aboja ire na kwagire kurubeto professionals eshima mwakro dona ere minister or executive taka mama anto murume kandai wagite kinya wengu anto te kumendo bakalera murega au bathithia au abangni bakathithia cia wana chucha kuya kurumana ate kumba kuromba kura we arewe kuya kuromba kura na marieto ya itha ya Bakiraito ate kuromba arewe kira kibathurite buru ni kwithura mathene jatha imwe na nusu cia goro itigeri gukinya Kawira Mwangaza na mbirire kugerera karibu miringiti na into bingi mwanya gintu kiria giatumire biashara gutonya sara inene ni into bia gukinya ngone ya kariba kirwira karingiti ka utheri na kinya bire biendairwa ome kinya bikuywa gasagasa ene eu wakati walikuwa wanapeana vitu zao alitupa bele ya blanketi right at the door of my shop. So wakati aliangusha pale ndio mizigo yangu ingine ilibiwa. Unaweza kuwa unaona hizi masanduku pia. Tumenyete azare ni muno na Kawira Mwangaza kaburi nya kuthitango kendare azare ji nuntu mwe kurojo gwitango giaja ni azura jabangi ntukwira na ndi nya kiuga matresi yako yajana nya cia mamo icetire waja ndayiro nya 600 na pepte kwera ndathungumitara ko iratu ndacoka ndakinyangirwa ndi kwa buthuku muno na nyangeri into biitha matresi ceyirwe nguo icetire na antu iborwanire amno ko baunika ngira nyamaru ko inya hospitali thai au abatera go stadium na rote asare geta na asara jaja abatera kuthwejera nduke neje nerenge na antu aba hospitali arungomira ngara meu karibaba nandi na barakinya baringite ripoti kiri gituo kia polisi ni kenda kuri wasara ira batonyirie ni bamenerete Kawira Mwangaza nene na kumuria kwa atongira ja kaunti ya Meru gitio na kueya ni ntobiawe na mutaratara jura jote gwikira uturo bwa kari ugwatine ipe gharama zangu lakini mpaka wa sasa hakuna mwenye ameniongelesha. Ipasa na mimi naitisha haki yangu, siitishi haki yake. Jato antu ibenda otethio ija nesi mari nene na wije weteta gwikio otethio bwaku ariku te kwija kugerera antu into ja kuro kubagerera kinya kuro nja na arwe to cieja irio nesima ndaerwe tangi ndacoka ndachunirwo au kiacoka urone nkerwe acokia nenkerwa ngirinkia ile kia metho yakwa ituloi atemenya kureta mutaratara omwe kwa yana into ngiripotera Weru TV kuma taunini ya Timau gicione Kiburi mbeta mawira
kerigia. Mutongeri wa baraba ingi ndeni ya bunge ya kaunti ya Meru Victor Karithi na ishumiriti na kutheterethithia babondabonda. Karithi emenerie muno nto baraba ethero bakithukirie turia biashara na kuthia etithia babondabonda na inyo baringithania na wagage bakiwa ni abondabonda batuma wagage bokethira bokingia. Mwandiki wetu wa Ndeto kuma Nteru Kelvin Kimathi na Shona njira nkinyaniro. Ikundi kimwe Limoro wa dini ya thwana kia bondabonda ikiambukirite bikibiki imwe yobaukirie kundine. Runguru MCO nao na aruri mutongorio baraba ingi bungeni ya kaunti ya Meru Victor Karithi na ngwataniro ya thirikari ya kaunti Runguru wa Gavana Kraito Murungi. Inchoketie nkatho muno nontu bwa Gavana wetu Kraito na kinya munini wawe pamoja na majority leader Victor Karithi nontu bwa kutuona na kuona na bwethie manto ya bottom up kumba kutukiria kuma nthi kenda tumba wita mbere kiri kundi kigetu aturairi bikibiki na kinya kwen manto ya maingi muno atubwithiritie. Victor akiaririe etithia babondabonda bao na uritie muno baewetio buruku ntu kuonthe kuria bari na muno biashara ye bondabonda kuwatilwa bwani nkulukia bo kuringana ithua maitia ukaita. Anto babondabonda bakalila kwa yakabare amba. Anto babondabonda bakalila kwa yakabare anywa bangi. Anto babondabonda ne akuru inthaka barete yokio na baiditaira ngwe na sekta ya bodaboda bibio tumanye turikana president ora arekirio Twitter ototia o Kibaki nontu babura retere mabadiliko yara yaombere kureta into ya bikibiki na ntu beto bombo tethuka na nkwenda kuria ntu beto bonde bombe kumenyera sekta bikibiki chombe kumenyerwa na tombe kwethira tukiona manufaa ya maingi. Nkuluki Victor akinyilia kuria bondabonda yo utumira burabo bati ne kenda yumethia mainda kiri kundi. So kiri kundi ke ato baira iba menyere bikibiki neombe kwethira na bikibiki ingi nye ithano kana bikibiki 10 ira ikuumania kuumania na mbeo eto andenja ya bondaboda no na bakiendelea niou bethira bakirika na king'angi keko king'angi na kere akiama na kyo keko kiama igeko na bunge etithia bao babondabonda ibolotete muno muyumbe wekuru kaunti ya Meru bakiwa ndiungekerwa Limoro wa dini yariyo baikira buruma wirane atauyuria mwankathai tware Limoro munanda ngava ora kurombete aspirant wa gavana Mheshimiwa Kawira ere atu propose manto empty promises batu tukwenda empty promises turenda mathithi ara kuonekana yao yatore tore mheshimiwa ao ki county government yetu ya Meru babetu oende ito stumuna inya sana baba kuromba ite aba mheshimiwa Kawira kwangana kya antu ae ba ora mandi buti kana into bibinge ya Limoro atoro twange TV ne bora tathirie kundika Limoro no tibio tuona kwilelae mathuganyo kana mirutere ya muntu tukirwa kwina mutongoria tukauria na atatongoretie ukia kwetha tombo tongorwa na visarakasi tabadhali tuimenyere nonto bomweba ya mheshimiwa Kawira ura aiwimeni rebu thai maurongo yararete na arete mantu ya urongo ya mainge muno na kubwetha gasarakasi. Nkiripotera Weru TV kuma Tigania West Mbeta wa Kelvin Kimathi. Ibo ya Kelvin Kimathi atukire gatantu ndeto chieto chia Weru tha mwanjanga kwendera kaita ke ana ntukwenje ayo yori thari mobia murongo mwenenya ria korietu wini wa Kinyero.